Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu na kanalu Explicit. Tukaj, kot vas že mnogo zelo dobro ve, jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav in z realnim pogledom. Z vami sem Daniel in danes si bomo pogledali HODL. HODL za mnoge predstavlja najbolj siguren tip investicije v Bitcoin. Ampak na kriptotrg prihaja nova sila in to lahko pomeni, da je Bitcoin HODL lahko v hudi nevarnosti. Vas zanima, kaj ta nevarnost je? Kaj toliko grozi trenutno tej najsigurnejši obliki oziroma tipu investicije v Bitcoin? When you hold crypto, typically it's not protected in any way. There's no one to turn to. If your money is gone, it is gone and you cannot get it back. Pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. I just want to set the record straight. It is not HODL. That sounds really stupid. It's HODL. Kot sem že omenil, HODL velja za enega najbolj sigurnih, varnih in razširjenih načinov vlaganja v Bitcoin. In res je, če bi tudi kupili in držali Bitcoin na dolgi rok, bi se vam to namreč najbolj obrestovalo. HODL, the most important acronym in the Bitcoin vernacular. It means hold on for dear life, no matter how tempting the day trade might be. We call traders. In stvar, ki se je hodlerji zadnje čase najbolj veselijo, je prihod institucionalnih investitorjev na kriptotrg. Zakaj? Zato, ker imajo denar. Ogromne količine denarja. Ampak, kaj če bi vam jaz povedal, da je prav to razlog, kateri bi moral hodlerje skrbeti? Pa poglejmo zakaj. There is a school of thought amongst some of the crypto diehards that the cryptocurrency market will effectively replace other currencies as we know them. If that is true, there has to be a certain level of governance, there has to be a certain level of supervision. The big concern among regulators is just the lack of consumer protection. Now they're in a tight spot. There is a huge segment of the financial world that's outside of their sphere, and they have very few levers. They're going to have to carve out new regulations and really think about what they want to do and what kind of consumer protections to put in place. Najprej so seveda tukaj regulacije. Ogromno udeležencev na kriptotrgu se veseli prihajajočih regulacij na kriptotrg. In tudi regulacije so ponavadi povod za prihod institucionalnega denarja. In most of the markets in which serious money is invested these days, there are rules of the road. There are investor protections. Morda je prav to razlog za veselje marsikoga. Drugi razlog bi bil morda, da bodo zaščiteni proti prevaram. Ampak tukaj se motijo. Prvič zato, ker je to sistem, ki ščiti institucionalne investitorje in ne povprečnežev. The SEC does not work properly, and it hasn't in a long time. The major problem is the top people are brought in with every new president. They are not people who have worked their whole lives in this area. The top people at the SEC or at the Department of Justice, well, they were making millions of dollars defending Wall Street banks or working inside of Wall Street banks before they became the so-called police, okay? Why on earth would we expect them to go against their friends? And they almost always then go back and work for Wall Street when they're done. Drugič, regulacije postavljajo ljudje, ki nimajo nobenega pojma o stvari. As well, the reference federal government knew that risk exceedances were taking place as they were occurring. They saw the documents and the materials which reflected that, and yet nothing was done. The Securities and Exchange Commission did not understand what they were looking at. They did not understand the documents and the impact of these documents. And on the very day that one of the SEC lawyers finally looked at what they had, and he wrote an email which was spectacular, because what it says is, in essence, oh my God, look at this. This could be a problem. And indeed it was. 24 hours later, they were in bankruptcy. Tretjič, regulacije ponavadi z birokracijo najbolj otežujejo stvari prav slehernikom. Četrtič, osebe, ki pišejo regulacije, so ponavadi pod vplivom lobijev. In the beginning of 2009, Obama was elected, and so he brought in his new people at the SEC. You have a director, the boss, the top boss, the CEO of the SEC, if you will, and then there is something called the Director of Enforcement, and so he's in charge of doing the investigations. And the guy that they put in was a lawyer from Deutsche Bank, and Deutsche Bank is one of the biggest banks involved in the crisis, okay? And furthermore, Deutsche Bank
is one of the banks that was most involved with Lehman Brothers. And then we expect him, as the director of enforcement at the SEC, to now go and investigate Repo 105. This is never going to happen. Never going to happen. In še petič, to bom sicer rekel zelo grdo, ampak nikaj, to je kanal Explicit, nobena regulacija te ne bo rešila pred lastno zabitostjo. Skoraj vsak hodler, s katerim sem imel možnost govoriti, je povezoval prihod institucionalnih investitorjev na kriptotrg s prihodom ogromnih količin denarja. Redko kdo pa pomisli na sledeča dejstva. Res je, imajo denar, ampak imajo tudi čas in niso neumni. Ne da se vseh ravno štet pod pojem pameten denar, ampak niso pa neumni. Kaj to pomeni? Oni imajo ključno znanje in odgovore na vprašanji, kdaj kupiti in kdaj prodati. Če vi slučajno mislite, da bo institucionalni investitor od vas kupoval Bitcoin, ko bo na 100.000 ali milijonu, se pošteno motite. You have a bunch of people who are very influential in terms of moving the price of Bitcoin. Things that have led to this day. What are the cars that people like Elon Musk, people like CZ, chief executive of Binance. It includes organizations like Coinbase, which is a listed exchange in the States. Ampak Bitcoina pa ni neskončno. Bitcoina je pa 21 milijonov in to, kar je, več ga ne bo, razen če se pač minerji vsi, pač cel sistem odloči, da ga bo nekaj več. Ampak tudi, če se to odločijo, ga bo proporcionalno več, ne? Spet, za vse isto, ne da ga eni prej dobijo kot drugi ali kakorkoli. Obstaja en pregovor o institucionalnih investitorjih in o vlaku. Če ga zamudijo, bodo uredili tako, da bo prišel vlak nazaj po njih. Recimo, da so zamudili Bitcoin pri 10.000. Oni bodo storili to, da se bo vrnil nazaj na to vrednost in ga takrat kupili. In ni važno, koliko časa bo to trajalo. Oni imajo ves čas na tem svetu. In če si slučajno mislite, jaz pa ni šans, da bom prodajal pri tej ceni. Pomislite še enkrat. Generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment, consider the events of the last few days. It is truly unbelievable. Pomislite na sledeči scenarij. Predstavljajte si, da res pride do recesije, kot trenutno obetajo vse možne napovedi. In a recession, so if the economy becomes terrible and people begin to lose jobs, if unemployment rises, and if companies go bankrupt, if you see bankruptcies and people losing jobs, and the less money people have, well, the less money that's going to go into Bitcoin, because people don't have enough money to go up to buy Bitcoin or crypto or stocks or anything. And you see a correlation, you can see a correlation between stock market and Bitcoin. Izgubite službo ali pa biznis propade prav iz razloga te recesije. Prihodkov ni več, računi, stroški prihajajo in se kopičijo. Ostaja Bitcoin, ki ga hodljate in vidite, da konstantno izgublja na vrednosti. Unovčite toliko, da poplačate stroške in nato ponovno in nato spet ponovno. Prihodkov še vedno ni, stroški se kopičijo in Bitcoin še vedno pada. Dokler naenkrat ne pride do točke zloma in prodate vse, ker mislite, da bo šel še dol. In skoraj vedno se ta prodaja zgodi na najslabši možni točki. In zdaj pomislite na eno stvar. Kdo mislite, da bo od vas ves ta čas kupoval? Oni imajo moč, da to naredijo. Imajo čas in imajo denar. In predvsem imajo znanje in kontrolo nad lastnimi čustvi. In dobro vedo, da vi tega nimate. Zato vedno pravim, najboljša investicija je investicija v znanje. Predvsem tržno in ekonomsko. Da tako pridete do odgovorov na vprašanje, kdaj kupiti in kdaj prodati. Ja, tudi Bitcoin. In še, da skozi prakso izgubite občutke do denarja, preko katerega vas prav vladne elite in prav te institucije kontrolirajo. Pomislite na to, v šolah teh stvari, teh snovi ni z razlogom.
In ta je, da od malega novačijo nove hlapce sistema. Da vam podam samo še en primer. Ko na primer slišite, kako cene nepremičnin rastejo nebo, kako so prodane v 5 minutah. Nedavno, ko smo se pogovarjali, si omenila, da včasih se dogajajo prave bitke za eno vroče stanovanje in da je več ponudnikov za eno vroče stanovanje in da se dejansko dogajajo dražbe. Je to še vedno v igri, se dogajajo dražbe dobesedno pred vrati stanovanj? Ja, Marja, zadnje čase se mi zdi, da se samo ukvarjam še z dražbami. Res, prav spomnim se, bil je petek, dala sem oglas gor, pa sem si rekla, zdaj pa je konec tedna, zdaj grem pa na Golovec, pa se bom malo sprostila. V tistem trenutku sem imela 30 oziroma 35 klicev, s tem, da je klicala mama, hčera, vam prinesemo zdaj denar. Na koncu jih je ostalo 4 pač ti potencialni kupci in na koncu smo pa dosegli ta pravo vrednost. Za koliko se je pa cena potem dvignila? Ja, recimo začeli smo s 345, dosegli smo ceno 410. Wow, ja. To je pa konkretno. No. To je pa že itak v sami osnovi je konkretno visoka cena. Hočete takrat kupovati? Takrat kupujejo samo norci. Takrat hočete prodajati. Jesus. Ladies and gentlemen, this is your PPSA, your Party Pooper service announcement. Just because something has gone up in price does not mean it's a good investment now. Thank you. In to znanje, ti odgovori na ti dve vprašanji so edina in resnična pot do svobode. To bo to za danes. Jaz se vam zahvaljujem, da ste si video ogledali v celoti. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Se strinjate s to teorijo ali pa se morda ne strinjate? Zelo me zanimajo vaša mnenja, zato kar komentirajte spodaj pod videom. In z veseljem bom podebatiral z vami. Če morda želite podpreti ta kanal, lahko postanete patron, lahko pa tudi kupite kakšen indikator, ki vas zanima na spletni trgovini. Trenutno imam 30% popust na vse RSI indikatorje. Tako da ne pozabite prečekirati, linki spodaj v opisu in pri 5. komentarju, lahko pa preskenirate tudi tole QR kodo. V naslednjih videih bomo naprej obravnavali tehnične analize naših priljubljenih kovancev in Bitcoina. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato je najbolje, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Hvala vam za pozornost, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.